Evo, meni je zaista veliko zadovoljstvo da mogu da kažem da svoju zvaničnu posjetu ovdje Sjevernoj Makedoniji započinjem upravo u ovoj prijateljskoj lokalnoj zajednici. Dakle, Kumanovo i opštine u Republici Srpskoj imaju već dugogodišnju dobru prijateljsku saradnju koja se odvija na kulturnom nivou sa ambicijom da se te veze prodube, prošire i da se odvijaju također na privrednom, odnosno ekonomskom planu, i u tom smislu smo da i danas razgovarali. Ono što me zaista raduje i veseli jeste činjenica da sve zajednice uspješno i u dogovoru i složno, rekla bih, žive u jednoj lokalnoj zajednici poput ove, i naravno da srpska zajednica ispoljava svoje veliko zadovoljstvo upravo sa dobrim odnosima, međusobnom saradnjom, sa uvažavanjem potreba, dakle, svih zajednica etničkih koji žive na ovom prostoru, i to je sigurno jedan sjajan primjer i dobrog suživota, ali isto tako na koji način svi zajedno mogu da doprinesu izgradnji upravo opštine ili lokalne zajednice u kojoj žive. Ja mislim da se odnosi generalno među Sjeverne Makedonije, Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja u našoj regiji trebaju proširivati, produbljivati. Smatram da imamo ogroman i ekonomski potencijal, ali isto tako i nešto što može da postane snažan politički kapital, unapređivati naše međusobno razumijevanje, a na osnovu toga graditi bolje odnose, graditi bolju infrastrukturu, povezivati naše građane na različite načine, uvezivati našu ponudu bez obzira da li je riječ o turističkoj ponudi ili nekim drugim oblastima. Sve su to ogromne razvojne šanse za svaku od naših zemalja, i ja mislim da i ova posjeta u kojoj ću se danas sresti sa najvišim zvaničnicima, funkcionerima Sjeverne Makedonije, ali isto tako započeti tu posjetu s našim prijateljima na terenu s kojima sarađujemo mnogo godina, da su to sve stvari koje će uputiti nas u nekom budućem smjeru na upravo produbljivanje svih tih veza. Želim sve najbolje, naravno, narodu Makedonije. Želim se zahvaliti na ovom sjajnom gostoprimstvu i obilježavanju, dakle, Svetog Save kao važnog zaista datuma naše, dakle, zajednice koja živi i funkcioniše ovdje. Sve su to znaci i dobre saradnje i međusobnog razumijevanja i konačno ispružene ruke da se svi bolje razumijemo i u budućnosti. Hvala još jednom gradonačelniku, ovo je zaista bilo jedan uspješan razgovor, jedan uspješan sastanak. Imala sam i priliku da se upoznam sa saradnicima ovdje koji također rade na unapređenju lokalne zajednice i žele svi zajedno da u miru razvijamo naše lokalne zajednice i naše zemlje. Hvala.